Ari rana chiman share me pitata kosong balan chailan Rong Mahsen and gochu Peikiong the wiason kapayata autaban Mahsen and goch kalangan kiyang kaunoy man lukecha kupurso chalibilbil kay bweki kamelele me Mahsen and goch nanan kosong balang acha maur ari ibil kamelele me kachail koros utana nane Mahsen and goch amen so chukwa chiman iman share kosong balan rawach bweki ikamelele me kachail me chocho te mangoy kichailan Rong alen kapayata imagun wiya challenge ang maurin solang so dame ako sambal gigi kichailan wiya saon rong o saon kapayata okay dame ako sambal gigi ang mepit Mahsen and coach nanay sharing me iwiyayar nak Mahsen and coach yi God Mahsen and coach yi Jesus okay kakakula kalang ni life me nakiyar paya kiskap sa chiki aprane chimen focus ang acha mapitata ko sampalang chan Rong Mahsen and gocho Peikiong okay nanto dranami bang watakong chan ang bukanto dranami ralaw to wano ira chik silu o riesak payo Mahseni kumail men Israel kan kumail Rong o kapayata ko son nagpukach aro kumail bangkin payamaw kumail ban wiyala wikelail o mamor na isap kapan o palmawo ninduan kauno coach and amail papa kala poko kachin inaw kitar okay irajik chikriya sakpayo kauno Mahseni yang kachailan kapayata ko sonnat pukach koros o lamuki makachail bang kapayata Arya bang kachin sinsila achail way and so koros puen payamaw. Wow. So kapayata tana makchail ban kapayata. Eban kachin sinsila achail way and so koros puen payamaw. Amen. So mia silasil mia so protection and coach silasil and kauno ken mi pon amanaman kichail and so makchail ken wiason kapayata Mahsen and coach. Kita ay sa magchecken Peikiong kauno. Hari kami nilame asay salong kichail boy kakan Peik koros kan reaching atawan ni man kapay sang ren coach. Amen. Kakan Peik koros akin kiyang nilaman coach ang kan sila kichail ti. Hari tamis ko sa yakin ta kakan Peik boy Peik yay tour of the word. Hari kicha Rong kicha ya pilata magchapan wiya song kapayata taga Rong ka kiyangok makakamelele tama ka una Mahseni okay ibang wiya amen nang pukan Joshua irachikachik pilwaluwo iman puranga cha kosaya irawach kay magas kosaya kanayang popukan kosoneta bangan watawat niyan song kauta koros kabangan suksukul kinin rano nipong o kanayang song koros menching tier lale arge apan kapopola o poita. Oh, praise the Lord. Okay, so kasampalan kichan we are rong Mahsen na wasagas ko saya kay chailan loson pongi matamatawa nawaya na meditate on it day and night. Okay, ariyan so may Mahsen ng gocho pang we mamor recha kiyang kicha kelay lo marainin tamak chapan we. Amen. Ariyan so may kichapan nut kapayata mamor kita Mahseni yang kicata na arik ke apan ko popola o poita so mauren poita pilkosang ni aiban Rong Mahsen and coach ngoy kapayata Mahsen and coach hallelujah so ikamelele me sa long chain nan bukan Deuteronomy nan bukan Joshua okay I really want to encourage us magchain and be the doer of the word Klang Mahsen and coach utang ko sampal po yikon chail mongon palingan ni chail Mahsen and coach. Nan lesson may wiyayer des sharing may wiyayero puksara Mahsen yang kachanay so neo. Okay, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Okay? Ari sa isa lang kachan may Mahsen and coach yikaw no.
Ma imena sa la kauni bananane go deep in the word. Ma imena sa ya kupuran goch ibilbangolan and masanan goch. Ma imena sa ya uyapan goch kanibangolan and masanan goch. Amen. Arik chapan su chaka kuya saulang me itipak, saulang me poita, saulang me silasilin goch, saulang me angemoren kapay, makchapan su chawiya mimenan masanan goch. Amen. Ime nan ya Joshua 1:8 pilmo kang kakila kakin gichail ko sa yawasa. Ganyan so magchaban, wiya son kapayata autapan ko soneta, akchabang kaklang poita, prosperity, mamoran poita na nachamor. Praise the Lord. Okay, kasi loon iran book, may pilmen sherang gichail, yay nang bukan Luke. Luke ralaut wano, irachikachik baisak wano, lel baisak tuwaw. Ibang wata ko ang gichail, etana. Orita kachapa na mail ke kerkenya may ngach kaon nana mail socho ken kapayata meiken pataki yang kumail. Okay, ibang kasali yang kumail tuan meman meken kotong ya o rongay patangkan o ken kapayata. Eban rasong aramas meken kawata imo eken wairata puel lel pipe ap ken pasaneti imo ton pipe. O nilapake akin pulito o lel imo sochaka kamakitata pueki kokoutar pon pipe. Mekin rong ay patangkan o sochaka poyata ekin rasong aramas mekin kawata imo pon puel ap socha pasane. Ari anso melapake ken pulito o lel imo ekin puputi o rang pasang. Yapan wan o lawach. Oh, praise the Lord. Kalangan kauno kami me wasa pilkan wiya common scripture to wasayo me kachay pilkan galap rong kay kawim ya song kawim riyaman aman bon pipe aman bon bik wasame ya mangain en ola okay ari ekosampal bueki aisome achapos an pan pasan tapon kauno abang pasan tapon kauno kecapang kakosame foundation ban kelail. Amen. Song kan mabanggoto malmal banggoto puen songan kamakitata chibang kamakitata. Kaya resa insalong kechel wasame all makawata song kawi makawata numalel pipe weiretil lol. Okay. Pasane winanan chang. All me song kawi mawit kawata imo. Okay, tana. O nilapake akin pulito o lel imo socha kamakitata pueki kokoutar pon pipe. Mekin rongay patangkan o socha kapayata ekin rasong mekin kawata imo pon puel ap socha pasane. Okay? So pon puel socha kotin lal socha pasane mechang kareta ay some song eupan wiyawi lapake. Okay, tame wiya lapake yika palakan. Siniyangkan, kisiniyangan nangin maurach, ariyan so magchelken rongata, tekchelken luwach kila pangilkan kamatak, isang wama me socha pasane, eken ola. Amen? Eken ola ri. Kosompal, ya, wasa kosokose yame. Aramasaman meken rong masano, o wiyason kapayata, aban mamor mechang. Pasan na nor panchang o sucha kapal pan koton en kawela. Abang wiya som poeti man. Som poeti kapal magin paito ya euran puk may man ya laski yang kecil nantame imelan stati kites watak nan James ralaut eo. Praise the Lord. Nan James ralaut eo. Irachikichik riyaisak riyaw lel riyaisak lemao. James eo riyaisak riyaw lel riyaisak lemao. Iba watakong kcha. Akakakpil puraway ko pasang nombuk sarawiyan. Amen. Pasang ko kilang ron pung kami wiyakas ko sayan ni Sochitach. Melaw bil nanchiyang penyang watak. James eo riyaisak riyaw lel riyaisak lemao. Kumail kapayata masanan coach. Pwema kumail pan rongo-rongo cha, kumail pan pichi pen kumail. Rasong aramas me,
Pememan makin ronga cha masanan ko chap sochokin kapayata. Rasong aramas makin irongan nan klaseo o kin klang utan moman peni. Ania kin kaisang ni klaso kin matang manokela moma. Makin chok mau koson na tuisako. Makin kasaleta aramas. Makin kasalatakla aramas. Mayay ronga mawan Christ o kin tatawra cha sochokin ronga cha o manokela. Kapayata yay aramas manach ma coach pang kachin kapayata ni me koros me epan kin wiya. Wow. Kapanga coach. Amen. So ikamelele me sign salong kicha. I-point may man kosayaten karachikin kichail ni sochikin ranwach. Praise the Lord. Hear and obey. Rong masanan coach o kapayata. Chaban suchakak lang so lang poita, the suchakak wiya son peweti, suchaban kak salatakla, ay so magchaban suchapay kia masanan goche, arikichan rong o kichawiya son kapayata. Praise the Lord. Iman kamsang kilaki ramakos ko siya ya nan chamesa. Okay, nan chamesa ko son palen kicha en kakwiya son ya rong o kapayata. Kumail kapayata masanan coach puma kumail ban ronga chak kumail ban pichi pen kumail. Okay? So rong masanan coach kasampal A. Nan James and dang chapok chater son ronga cha. Rong o kapayata. Oh, glory to Jesus. Rong o kapayata. Ang so koros magchabang wiya son rong o kapayata lang kapayata koros sa kasaleta yawan likiyo kamelala kauno. Ari akin kaparani ko puran coach. Amen? Pwede chasyaw yawi sa likikiyang wiya pa pipitak sa lipok chan lao matawa magchan mayak chan ba apoy magkoyong kasampalan so makarong for example makarong masanan coach mababos makasayang kitya. Okay, Jesus Christ kin kamawiyala aramas. Ebilgiyang kitya manaman en kamawiyala aramas. As aryan sa magcharongo, kamelele tama karongo, okay? Mamiya man makayasa mapilsomaw ta, kamelele tama Jesus Christ masan asomaw. Amen? Pakaitekin kitya makin kamawiyala. Makin kamawiyala. Kupurawan kaktatok, kayo kasalita manaman o isi, egin tatong ki aramas. Arya tatong ka kamuyong ay pagchan kakbuya. Men kapayata o men kasalita Amen? So iwasami men watong kichail ni sochikan ranach. Amen? Mapitata rong o Peikiong. Rong o Peikiong. Jesus masanina so ni sakpayo isaklemao. Kita na makumail magchail ko saya magchail pakongi. Achail pakongi ban mimini Peikiongi. Niya chail bang kapayata sa palmamasan. Amen? So, I want to encourage you, makabiluya rong ngilay ni so chicken ranach, tagabilban tauta ko bil rong, sharing watch, ay encourage you kami. Okay, kicha rong o Peikiong masanan coach. Kamelala me Jesus Christ kan wiyala chelech ni wani mana child mong yong. Okay, 24/7 kan wiyala chelech. Meman masaykin chamoy tang Christ amor, sapang la chelech watch. Meman mapinmoy tang Christ amor ap miya, tip te miya songyo makarampa at amor, magankiyang chanan pe kasal. Okay, akchapilana rong la chelech watch ni Jesus akin mamasan, o kichaso pa yang iyo kalugila tipachakan. Praise the Lord. Glory to Jesus. Okay, amod pilipilin Peikiong kauno, sapang pekaran coach po na more aban determine eternal life on kami. Amen. Ang bambilata kan Peikiong kauno, rong Peikiong, moitang iyang more sochuk more pachapach. Glory to Jesus. So ibanang kitya, so mo ibang kapakap. Okay, makawirong masanan coach tuwa na chakos ko siya. Rong o Peikiong. Be a doer of the word. Act on it. Yaramang charong at marana chamamasani ko lula. Ko lukila di paikan. Po Jesus kachin pointar di pachakan bon lobo. Apo will require te and sang bilbain lala naman kacha. Nikakan poson. Nikakan kamelele. Menia charong masano. Niyawiya lechilech niya chamongyong. Akchang kaksapangong. Here I am, Lord. Yon napatar,
Okay, yun na patar richngon kamuan ni manay maur makakiyang yati paikano utatang kiyay maur sangran wach kola. Praise the Lord. So itang kapakap makamimi karongorong masa no nga ng coach. Okay, mamasa ng komi po komi yan sope yangi komi yang kalukila tipangkan ang somao. Okay, bang kapakap kakakalasang uyakapay nam lukayang count Jesus enut counta ang maur sangran wach kola. Count Jesus, kalanganan komi. Pwede mo kachin polar pon lopo, o paintar tipaikan. Ranwach, irichingang komo wani manay mong yung. O ipagkakami yan kachlong. Ut kauntay maur, kawaitia, kakela kaya, kamaray niya, sang ranwach kola. Nimaran count Jesus. Amen. Father God, thank you. Kalangan kiyang komo sa palang mamasan, mapipos. Kalangan kiyang komo mapilrong sa palang mamasan. Kalangan kiyang komo yo, Lord. Pwede komo gocha man malimpa ko ang kit sa nga ni Chapio. Meman mapilukwar yang komo, Lord, nan galakwach na pilmur. Iyay kapakap maingsa. Mabing komo, Lord, pilpang ko ng power. Kakela ka, kamaray ni. Lord, kabiti ng kapon. Ewyang komo, rongorong sa palang mamasan. Kalangan ng komo count Jesus. May you bless everyone, O Lord Jesus, that are viewing, listening, O Lord, to your word. Lord, sa palang masa ni manaman o pong, imamela, limang kunwakit, kawaliya ka pach matamataw, kawaliya ka po tapanach mongyong, pach moran kwarta lel, tama kom kachin gubur kabonach mahor. Father, we give you praise and honor, thanksgiving unto you and you alone. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, amen, amen.